Söyle git. Sürgütür bu kadar. Takayım bir şey diyeyim ben. Şеше саламын тақайын. Неге? Жараспайды ана шашым өсіп кеткен. Кимейді адамдар бұндай шашпен тақай. Алдыру керек ана шашын. Şaş. Hadi bunu verme. Men ularda odan qo'rquvchi kunini shon yurakdan qutlaqlayman. Baqatli bo'linglar. Diana, Alshimon, ne siylaysan? Men sagan qozoqcha taqiya siylayman. Baka. Тақия менен түсіруге болмайды. Тақия имандылық пен сабырлықтың белгісі. Түсіндің ба? Келесің, таста! Sabr sizga kerak ekan. Taqiyam shisha otib o'tiraman. Bu mening taqiyam. Har kimning o'z taqiyasi bo'laveradi-ku. Qazoqning taqiyasi. Taqiya, mana shu narsaga. Taqiya men bitirgandi qo'y. Balkim Erbol. Hosillar eding manma? Ol ne ol? Sen onu işe koydun. Yes. Qazoqsın mı? Qozoqman. Aqlı var qazoq emasman. Dening bosda. Tanishtir. To'xta. Taqiyam zo'r ekan. Takayım. Biliyorum. Rahmet. Qazoqning taqiyasi. Taqiyasiz anqayda. Taqiyasiz sanqayda. Жалпы taqiyamning o'zi qayda? Taqiya. Got $1 million boat. Qazoqning taqiyasi. Қарындасым аунап қалдыңыз. Мен сізді қазақтың дәстүрі бойынша келін етіп аламын. Менің жігітім бар. Сенің жігітің маған кедергі емес. Тақия. Кедергі емі жігіті. Qazoqning taqiyasi.